Don Bosco Youth Center laim khra Shillong ka badairu kanong paniat ya kejing ekop ruai bapau nam kabalatip kerteng kum kasurkan ut rangkat bat ka Don Bosco Media Network ha ka pratrik kala penlong ya kejing langkit bok berjing ya duai na ka benta usam lakit ko par nong sit bolong nong job jang kasurkan ut season lai Schwabon Lake Las Vegas United States of America man mikmat ya ke India bat ya ka Meghalaya Haka World Championship of Performing Arts Arhajar Arpun Rio. Uzkit kupar ubadai benlek che US na dus nem baladep rai namar kejing bom yajbet kikam haka perthei namar kejing ikanat abding kiri lapen keri ano ya katai kejing ekop syau naitung menta usnem. Katkum ka program ukit kupar unmi na Shillong haka sipo terik unaitung kadba kejing ekop kanlong haka kadlai terik hadu ka arpoi terik unaitung Arhajar Arpun Rio Las Vegas Nevada kupa jungu uba aibari kupar imli unsernat lang yau ha kini kejing lai ya kejing lang kitbak la peniat dau director ka Don Bosco Youth Center Father Michael Makri karba u provincial jung Shillong Selection Province Father John Zoziam Ma ula long kumukongsan ka kerteng jonga ka de ikit kupar mangsi ade na Shillong tensi ka bahaba po ka East and West Cassius district te ni dan sangut para bangade wi bahedo mentang dan art police nga ladap ya ka bachelors na ni nasin Athens College te mentang pada ngatri ber ka Shillong Chamber Choir te ngalak sedang banroi na du kapor bangang dam dusnem kajing sedang jonga te kadini yeng mani te nantu pada ipa yang apa andan syai kata kasab te iko akan yang abangan persyang saya ki competition te ngastang banlet ki competition kadai hakapor bangang dap o kandai snam ki competition ki ba khamret te ka competition ka ba he te ngala kharwai snam kata kapor nga roi tanggijing roi khasi te dena katu competition haka final marwai ken ka jing roi pareng niyo first runner up katu te nang tu nakatu ka competition ka bangalet ka badai ka jongka west ba ka south west ka kerteng jongka ka de ka voice hon te lingba jongka tu ka competition ka mon ka penslur kan yang hadu menta bangan ya biteng ki competition te ngala job shipun ki competition haka singing competition balapan ya dak cherry blossom rung ala job te kani kasurkan ut niam kasurkan ut kani kabanga yo lek menta shatesha world championship ro apo USA kadi lingba jong kani kasurkan ut kan ha okay te kani ka competition kabangan select kadi ka World Championship of Performing Arts kaban salong Las Vegas United States of America so ka competition kan sedang nadu khalai tarik hadu art hoi tarik te ka grand finale kan te art hoi tarik te larang ajok kamut art hoi tarik layat te karisap kiri te kumbahan rip hoteli kiri kimanya compete kan te ka competition do kam deisho ka basuk nama kala di international level te kamu dan haban ya kunting ya kan ha India dia juga beda ha tang mga marui menta and nga rang di ibaning kong do bangal si menta bangal ikwan ke India kan ha ka do ka competition menta marang sedang nadu March April May June sau banai te ha sau banai ta ha te kajing pen kre jonga te ngala pen kre bhai te and ka competition do kam dejo ka basuk jing roi ru ni haproi tang 10 minit
kin ngap beteng tu kinong roi ka bit kan ki ba ai ka ba best ka kita kan kila de kinong job kidan la kijang ki kategori tenga ngajit southly kategori kawe ngale ka rock kawe pop kawe ka jazz but kawe ka gospel te ladang job paro southly de kuma kalau long ka jingkmen Pisno ko ada si pelaban cuma sa kay berbuat itu di sekolah kadang yang aku video pun lah. hanga te ngadan hi ka jings irma namar ba kat hadu ka international level te what ang hapo ka state ru long ngirang sir te ban yang stage teng teng ma namar ba ban ya kun te ma te kat hadu ka international level te kadan be ki jings ir bang ba ngan persang ban ai ka pabhana ka pabhatam kan kerukum judge yang kisatay kamdan ra kane ka voting ni kadai be full score be ne ki judges kan kin pet be ki sap jang kin ai por kum to shiminit batam ro kila minus happen yang betik kan kum ta hi kum ka jing jing tep ta mani kane ka si friday chipau tarik anwan phai pat ar tho ar na tiken Bakalan jong nanti sekarang ni ang yang apa yang te ngasoban ai khuble shibun ya ka government ga jong lingba UCM jongi shiri Conrad ke sangma makiru kila no senyang lamna kamenta kani ke jing na jong asate te ngasngongo iki ba kila i yang ama te kumba I father mene ilong ba I Conrad in sawan la shai sing hayin jongi te kataro nga tap na ke jing comment kan te ladang job begini ka competition chat here kamud nga kwa banyarap kini kini ki disable kini ki kena ki badan ki jing dunaro kini ki konswate jing thmu janga kare katahi banganyo banyarap amar nadu mensyadang rutu nga sedan baga to kamen simba nga se berkat ba andang lahe nganyo banyarap kini ki badan kam ke jing yarap te nga kermen ba ladang job nganyo kan kita kan